today ani Saturday marfane chime hokla hedala ani di khangri nilgiri ki khangri thoi ani dila makai hedala ani dal nakpo hedala ani misi ninje sajadi chatunyela sama se sayela ani kaliganda ki ani dalagiri ki khangri thoi seto metwa du na dehodi damla hikin khangri thoi ani di okla shao dumra hedala ani kita thoi ani di lamka khaduk pits chakpala ani di chokla ri ani sachedi miskinin je thoi tudu binoculars hedala ani binoculars picture we kangri thongala kareli thongala ani miski ninche thongala shiptula thongala ani yamkezung ai chayela downlogiri lela jo lela medala dile jautonu medala ai thara thukpe nugiri ale ani mishi nyonge hedale ale ina di za chole di hodi downlogiri oi nilgiri ani kiri range kiri halatsula ale ale ani kechere permission med ale हिमाल पहाड तराईले ale duru पहाड दरु दे त तराई होरो दरु दे ale मोदी छिनी मिनी दे अनि इनहरुको साथी बन्नु त झन् यस्तो बताउ झन् दुगरी ये साथी बनाउनु खोज्छ के New Giri ki Totse Katsu, meters. 7,000 ma day. Miski ma thoi the hodi view. Mi ki vlog di gangla. Mustang la tui, yaman mala tui hodi thoi. Ai. Ale. Mustang best landscape din mo. Ale. Mustang da landscape da jo natural. Di chime banat chokre ani. Mama akaka. Letene hopla he dale. Letene mela ale. 이거 어제 독경하는데 네. Ale kyukte. Ale touristic ani Nepali chic ale. 아 뒤에서는 Ale milam shema medalakse ale lamka motalam ki chapla ale ale